votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV. ربي أعوذ بك من همزات السيئات وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتاب الكريم تعبيبي وخليلي وخلكم تتبيبي يا كتاب الكريم تعبيبي وخليلي وخلكم تتبيبي يا كتاب الكريم تعبيبي وخليلي وخلكم تتبيبي أنت عيسي ومفخري أنت جاهل أنت كنزي يا فخركم للبيب يا رسول الكريم يا إيماني شد فوقي توتي وراء إمامي يا رسول الكريم يا إمامي شد فوقي توتي وراء إمامي ساد ربي بك العين المحينا عن جنابي وكان يبكي أمامي ساد ربي ليلا كل شيء من كان لي بكرم
Let's
رب العالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
What
يا
Ku sopp
كفي القرور
Bye.
Votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV.